Yeah. Siege. Chen là có lòng mà cho tôi là hiện môi hero còn lắm chuan bike còn sang thar endona hi test ride vehicle nia hero XMR charisma chuk thar ti ha endona môi hero khop mai test ride ya dengan test ride dona mai ro chu GoPro hi memory card kan lo ken thei hela chu wang chuan ti vak ngai na om lo hei video này ngam kala wen chu mo chinang ni test ride vehicle pa ngai ni an lo khat bar ve deuh nol to video ngai da是没了啊，俺出勤了嘞，出勤了落的。mỗi khúc mấy ở bên này đây à, lang đầu tiên để cái ha, nó position đây, hành lo em, riding position ha, gì mà, nằm đó. USD Force mang xe kan te masaran mang low flat ya di headlight dan ya by brakes this body at the top of my exhaust the body moi top of my syndrome moi ro khop me handlebar hai de som dan te ko hi alian vak lo pre me tok ro khop me anal karinan na de chala kai that's right anti don sinang no the jason also don't see no dan dầu chia này như rồi bộ nó khop này i traffic motor an tam to khal teng lo vak man lo hi address dan dan ni maya chuan aspects ra hal screen angle lo da to pangat chuan address hi annal pati khop mai chuan hi kai handle akipon triple jam hom lai del mo hom dan del riding position puri a dam khopa jigsaw 250 ma ver tho ne chuan ta nen gear position indicator ma hi engine temperature ne hi speedometer thermometer chuan ta hem petrometer ne odometer poka ni om thapan hi hu sana mai ka ka mo chuan ne nge soi mai ta hin USB charging port ma chapi hi asial khop mai an luam ro tiang mai GoPro ko geng lo ju point ne geng lo ti SD card mo exhaust di kan bilang le nang ti le lok nga shit ta kan bidim lo pui lok exhaust ri ang lo lok ang lo start lok mai exhaust ri hai chang á không này thúng cùng khúc mấy indicator hôm nay siêu giúp đăng tải khúc mấy nóng đấy
sang giúp mấy à chuan tuna ka khal sina hang ka soi thei chu ama hi 210cc ta hei RPM power ren siam chhodon hin RPM sang deuh takin hai ve in ka ria tuna khal china kha chuan tuna brake si a tha khop mai a brake si chu ma se adu ve shat ka ti ma se aron man ma mo tai ve lang pon man to chuan a brake hi chu upgrade thar sa dong ta a chia tin ani lampang chong loin chuan exhaust no thi an nal khop mai a headlight po hinal a design rim rim hi an ron ti changkang khop mai za puyom lo tak ani ini kan ti lan lo a tire ron han hi mal ma he 110 ani ka ringa size atang hun ai ka ri sne chu ke na tang MRF se par FYM True nia nung lama hen nai lo grip aron manga hen hi R5 le MTT ve ron chomang tho khani ta aswingam hi ngora khan soi me ka tu manga theng hi le thin box swingam nge thung ba chuan sprocket po lian thatte to khop ne chain po footrest box le chana har sa dor lo ne ko chuan de shi ti le thin angan nal khop mai ta yom ta mo a changkang ka choi suzu mai hi chu